Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi ha Khyrdep ying jongpi. Kidikot jong Khasi Students Union Wapung Unit bat kalat remba unit hakakat artarik ubna jemang aracara arpuway kila Khang Khhyrdep ya kawai kedukan di kiat ya kepada tip kum ke MSTD Warehouse kebadan halat remba East Jylla Hills District. Kani kejing like Khang Khhyrdep ya kani kedukan di kiat kebala long try da ubar Jylla kalong halor kanong rim bakalapan Kenya ki hukum balapan mi da ka office jong Deputy Commissioner ke East Jylla Hills District kata ban play ya kedukan nadu prabaji men step tang hadu kalai baje no phai sngi hanrai kane kedukan kalapan Kenya ki hukum da ka ba play hadu sau shitang janmed lakan no ka KSU namar ka jing bumburom ya ka jing ptha jong ki Bor Sharp District kaseng kalapan phai no ya ki kali ki belat mu ban kit ya ka kiat bat ban shalan sha ki dukan de kiat ki badan shakeleng ka district bat hakajo ka por la Khang Khhyrdep ru sisendon ya kane kedukan dang tu dong kit be em shalan em no be enu ga shalan be ka kamu jak vilai ne wa dok liu je khang ka ऊपर तो लीजिए है लोग को ऑर्डर आ गया परमिट बना करेगा नहीं टाइमिंग तो पता है ना टाइमिंग टाइम का हिसाब से होता है ना हाँ 6 बजे 6 बजे कितना बजे बोले 6 बजे तक तो उसमें तो लिखा गया है कि 3 बजे तक खाली आपके पास जो टाइमिंग है वो दिखा दो हमें ठीक है वो दिखा दो दिखाओ ना अभी चाहिए ना बात करा देता अभी आपका सबसे बात करा देता उनको इसको अभी हम देगा उसका पहले का माल निकला स्टेपला दो फ्रा तो ले जी इसमें डालेगा टाइम तो देना सुबह में सुबह परमिट लेके आना वापस वो परमिट लेके आना ठीक है ना कल लो हैं इसको बंद करके और लगा के उधर लगा के इनको बना दो